Čekaj, je li ovo moguće da sad snimam? Stvarno, snimam se. I dobrodošli natrag u moj novi video. Ne možete vjerovati, ponovo sam s vama. Mislim, što da kažem, spavala sam doslovno zimski san, tako da neću se puno opravdavati jer opravdanja nema. Ali stvarno sam sretna što sam se napokon našminkala, napokon sjela i što vam se napokon snimam. Naravno, za vas imam potrošene proizvode jer što bi drugo trenutno bilo kod mene jer se ništa zanimljivo ne dešava. Ovako, ja imam, samo sekundu. Vjerovali ili ne, mislim, ne stanu ni u kadar, znači pune 2 vrećice. Ali počet ćemo samo sa jednom, jer će ovo biti video u 2 nastavka, tako da počet ćemo sa ovom. I tu su proizvodi koji mi se sviđaju. Namjerno sam to odvojila, pošto sam razmišljala kako bi odvojila video, a da ne bude stvarno blesavo, jer vidit ćete me isto u ovakvom izdanju. Tako da sam odlučila podijeliti video na sviđa mi se i ne sviđa mi se. A vi nastavite sad uživati u potrošenim proizvodima koji mi se sviđaju. Evo ovako, pa da krenemo. Inače, kod mene znate da većinom ide, ne znam, sam u fokusu, kako vam se ovo čini, pozadina, ovo, stvarno više nisam znala gdje bi snimala. Ali uglavnom, što sam htjela reći, inače ja svrstavam proizvode, mislim da vam je tako i lakše i zanimljivije, ali pošto sad stvarno ima previše proizvoda i ne želim vas opterećivati s time, tako da ću samo random uzimati stvari i prebacivati ih u drugu vrećicu koja je naravno napokon za smeće. A i kad sad već ovdje gledam šta sam sve naslagala prvu rundu, vidim ove glomazne stvari pa da se njih odmah automatski riješim. Prve na redu su Ebelinove maramice, kozmetičke maramice, znači papirne maramice, reciklirane 200 komada. Stvarno sam bila zadovoljna s njima jer kažem, ovo su prve koje sam kupila, nemam inače naviku kupovati papirne maramice jer koristim ručnik za lice, kako god, onaj od mikrofibre, s kojima se kao inače s vodom samo skida šminka. Ne pada mi na pamet da samo s vodom skidam šminku, ali uglavnom to je moje mišljenje. I onda imam njih par pa ih mijenjam, ali jednostavno bojim se da mi možda predugo ne bi stajali ili da nije pala prašina taj moment ili nešto. Jednostavno nekad mi je ovo zamjensko rješenje. Znam da nije dobro radi okoliša, radi svega, ali kažem, ko što sam jedanput već rekla u videu, ko sam ja da pričam o okolišu, tako da, ali uglavnom, eto, stvarno imate moju preporuku, premekani su, dvoslojni su, stvarno sam bila zadovoljna s njima, tako da eto, mislim, dugo su mi trajali jer kažem, ja njih nisam koristila svaki dan, samo eto, ako mi zafali ručnika, tad sam ih koristila, tako da, super sve 5. Mislim, zašto ću sad govoriti, sviđa mi se, ne, ovo je video sviđa mi se, znači, sve je super, sve je na preporuku. Isto tako, ovi su od, ne znam ja odakle, ali uglavnom, ista standardna stvar, samo ovi su bili 4-slojni, znači bili su malo deblji, ali ja ne primijetim sad tu neku pretjeranu razliku, meni je bitno samo da pokupim vodu s njima, znači višak vode sa lica, to je to jedino što ja pazim, a stvarno kažem, ovi nisu reciklirani, znači ovi su najobičniji, mislim da sam ih negdje kupila Kaufland, Real, gdje god, tako da uglavnom isto, znači sasvim obične papirne maramice. Eto, kak ispade mi što, uglavnom na ove sam zaboravila reći da ovih ima 100 komada, mislim ako vam što znači, znači one su 200 dvoslojne, ove su 100 četveroslojne. Eto, ajmo dalje. Dalje što vidim, Peel Off od Selfie Project, maska za lice, znači maska koja se skida, fantastična, obožavam ju, drži se 10 do 15 minuta dok se jednostavno ne stvrdne, to jest dok se ne osuši, to je prava riječ koju sam tražila. Stvarno, volim te take s vremena na vrijeme koristiti, sviđaju mi se, fora su mi za slikanje, kao što ja to inače radim, slikam sve svoje maske, zapratite me na Instagramu, tamo ćete sve vidjeti ako vas nešto zanima. Tako da je to jednostavno stvarno moja preporuka, zato što stvarno je dobra, sviđa mi se, lijepo mi je očistila lice, glatko mi je lice bilo poslije nje i eto što drugo da vam kažem. Baleina Hydrogel maska, fantastična, stvarno. Super hidratacija, toliko puno seruma ima, nemam riječi, to jednostavno baš sam zadovoljna, onako plavkaste boje, kažem, ne mogu vam nešto puno opisivati te maske, jednostavno kažem, pogledajte na mom Instagramu ako vas baš zanima kako maramice izgleda, ali ja sam stvarno s tim gel maskama zadovoljna sa vremena na vrijeme, mada kažem, svi smo naučili, to je samo so forte efekat, eto, ali s vremena na vrijeme zašto da ne, ajde potrošim više ovu svoju zalihu što imam. Isto takva, Baleina rozasta, hidrogel maska, identična kao i ova, stvarno nisam primijetila neku razliku. Sad možda u mirisu nešto sitno, ali ne mogu ništa sad specijalno reći. Uglavnom bila sam zadovoljna sa oba dvije, kažem samo ova je to bila lila, pink, kako god, eto, rozikasta. Uglavnom kakva je na vrećici, takva je otprilike bila i na licu.
Tako da sve preporuke, ali mislim da je to bila limitirana kolekcija, tako da ali eto, moram vam pokazati, znači isprobala sam ih, meni su stvarno bile dobre. Ako je neko isto isprobao davno prije, pišite mi dole u komentare. Još glomaznih stvari koje sam predvidjela. Uglavnom, ovdje se radi o 2 omekšivača, kažem, to isto niste vidjeli na mom kanalu, ali eto, jednostavno, ovo dvoje je fantazija. Meni doslovno, znači, stvarno, otkad živim s mužem i sve, isprobavala sam razne omekšivače, da mi jednostavno, željela sam jednostavno da mi miriši posteljina, da mi miriši roba, jer svi su pričali o tome. Ja rekao, isprobala sam sve i svašta, nikad mi ništa nije mirisalo. Ali kažem, ova dva, ne naravno u kombinaciji, ali svaki za sebe, fantazija. Ovo je Softlan, 1 litra, vanilja i orhideja, kažem, stvarno fantazija, ne moram ni otvarati, još uvijek osjetim. Ova je isto Softlan, znači iste su marke. Mislim, sad sam tek primijetila, nisam uopće gledala, jer znam po pakiranjima kako izgledaju. Ovaj je, mislim da je on, tu piše, mislim, nemojte sada niš mislit, bolje tu pročitaj, 650 ml i ovo je po nekom cvijeću, ali kažem, ljudi moji, meni se roba od ovoga i posteljina, sve, pogotovo kad izvadim veš iz mašine, to čitav stan miriši, znači ne treba mi ni ovi osvježivači za prostor, jer kažem, to je fantazija, tako da nekad mi dođe da možda malo i češće perem veš, jer volim ove mirise i uvijek ih imam u rezervi, tako da. A kad smo već bili kod omekšivača, ajmo malo i kod praška za veš. Ovo je Rize, kako god, kila i 215, znači uzimala sam ovaj mali zato što kažem, ja živim s mužem, on ima robe, ja imam robe, stvarno namjerno ne perem veš što češće jer bi inače nosili samo to što se opere, a ovako opet imam potrebu malo gurniti ruku u ormar i izvaditi nešto drugo da obučem jer stvarno, mislim, halo u kuću s tom svom robom kad se i ovak nigdje ne ide. Tako da jednostavno sam prvo uzela ovo malo pakiranje, da jednostavno vidim kako je i stvarno kažem fantazija. Odlično opere veš, ovo je univerzalno, znači perem i bijeli i crni i šareni, svakakav veš perem s njime, znači dugo mi je trajalo jer kažem, samo smo nas dvoje, tako da nemam potrebe prat svaki dan veš, tako da stvarno eto, ali sad sam kupila veliko pakiranje koje će mi trajati sigurno na godinu dana, tako da eto što da vam kažem, stvarno sve preporuke, obožavam ovaj omekšivač. Prašak za veš. Zijajin tonik za lice, mislim Zijaju stvarno obožavam, kako god neki kažu žaja, meni je Zijaja i fertih. Uglavnom, tonik za lice, stvarno kupila sam ga u Hrvatskoj, fantastičan proizvod, nemam riječi, mislim ovu riječ fantastično ćete vjerojatno čuti kroz čitav video, pošto stvarno kažem eto, takav je video, tako da jednostavno, ali stvarno sam oduševljena s ovim proizvodom. Relativno mi je dugo trajao, mislim dugo, što znači dugo, pa možda kojih 2,5 mjeseca sa svakodnevnim korištenjem. Znači on je na pumpicu, znači bolji tonik nisam probala, pogotovo zbog tog sistema, tako se fino raspršuje po licu, nemam riječi. Eto, smatrala sam da Zijajine proizvode mogu nabaviti samo u Hrvatskoj, ali pošto ja nisam znala, a onda Google zna naravno, malo sam pronjuškala i otkrila sam da bez problema mogu nabaviti Zijajine proizvode, tako da sad ću i dalje uživati u njima. Onda imam ovdje vitamin C serum od E-Cookinga, fragrance free, šta vam još mogu reći, 10 ml je imao, njega sam dobila u adventskom kalendaru što sam vam bila snimala, uglavnom super proizvod. Sad mislim da je ovo stvarno premalo, pošto sam ga naravno koristila jer vitamin C se koristi svaki dan, izvinite mi zbog brljanja, ali šta da kažem, mislim inače tak pričam. Vitamin C se koristi kad se otvori naravno svaki dan i mora se čuvati na hladnom i, mislim ne hladnom mjestu, ali uglavnom na sobnoj temperaturi i na tamnijem dijelu, znači eto meni u kuponi stoji, tako da stvarno ne mogu ništa reći, super, ali eto smatram da mi je bio bilo premala bočica i to samo jedna, da bi mogla sad ja tu nešto vidjeti. Možda mi je malo nešto flekice maknuo od prišića što su mi davno prije još bili ostali, ali sad baš da bi nešto, mislim sviđa mi se, zato i je u ovom videu, ali ne mogu sad reći baš potrčite i kupite ga, sigurno radi svoj posao. Kažem, možda stvarno radi, ali opet kažem, ova jedna bočica mi nije bila dovoljna, ali da bi ga kupila ponovo, naravno da bi ga kupila, zato se i nalazi u ovom videu. Ljudi, izvinite mi zbog ponavljanja, ali ne želim snimati ponovo, baš želim da video bude spontani kakva ja inače znam bit.
ali kažem, za Zjajan tonik sam još zaboravila reći da je stvarno hidratantan, brzo upija koža, kažem, stvarno, baš mi je lijepo bilo lice poslije njega, a za ovo sam zaboravila reći da je tekstura onako vodenasta, malo gušća, ali kažem, koža ga isto tako dobro brzo upija i stvarno, kažem, nisam imala zamjerke ni jedne, baš isto, stvarno super proizvodi, tako da, eto, to sam još zaboravila reći, što je i je bitno, a ne da vam ja pokažem ovdje samo prazne bočice. Sad je na redu Espa, to je krema za lice, 24 sata hidratantna, moisturizer, 55 ml je imala, miris je bio nešto na što sam se stvarno teško navikla. Ali kažem, krema ko krema, da drži hidrataciju, stvarno drži, svaka čast, kažem, i nju sam dobila u adventskom kalendaru, nemam riječi, stvarno. Znam da je dosta skupa i kupila bi ju ponovo, ali opet smatram da ima toliko krema na tržištu, skupljih, jeftinijih, ovakvih, onakvih, a ja stvarno obožavam probavati nove proizvode. Tu i tamo se stvarno desi da neke proizvode kupim par puta za redom, ali to me mora oboriti sa nogu. Ali kažem, stvarno krema ko krema nema razloga da se ne nađe u ovom videu, jer je stvarno fantastična, tako da, eto, što da vam kažem, jedino kažem što mi je kod nje malo smetalo miris je onako dosta čudnjikav, više možda na prirodne sastojke ili nešto uglavnom ima u njoj stvarno, izvinite, nisam išla pretraživati šta je točno sve u njoj, ali uglavnom kažem, ja sam stvarno bila zadovoljna, znate da imam normalnu ka suhoj koži, znači sklonija mi je suhoći nego da bi mi se zamastila, tako da ova krema je sasvim odlično držala hidrataciju pod kontrolom, koristila sam ju svaki dan, dosta mi je isto dugo trajala, pošto je 55 ml, tako da kažem, eto, stvarno, tekstura je baš bila lagana, vodenkasta i koža ju je, kažem, ovako upijala, tako da, eto, kažem, sve preporuke, ako neko želi isprobati, mislim da oni imaju čak i manju verziju, pa eto, što da vam kažem. Dalje imamo Moon od Stephanie Geisinger, to je cleansing gel, znači gel za umivanje. On je imao sitne šljokice u sebi, što bi možda većina ljudi reklo kako će se umivati s time, ali to kad se spoji sa vodom, ja stvarno nisam osjetila nikakve grube čestice kao šljokice u tom smislu na svom licu ili pod prstima, tako da stvarno sve preporuke za ovaj gel, stvarno ga obožavam. Kažem, kupila sam ga na slijepo jer imam masku za lice od njih, još uvijek nisam doduše probala, ali nebitno. 150 ml ima, koristila sam ga svako jutro i stvarno sam bila prezadovoljna, stvarno čisto mi je lice bilo poslije njega, za sve tipove kože je, tako da, eto, što se mene osobno tiče, kažem, imam osjetljivo lice, ali ne toliko da bi mi možda reagiralo baš na sve proizvode, tako da, eto, što se mene osobno tiče, stvarno, bez obzira što kao ima te svjetlucajuće čestice u sebi, mislim kao šljokice, stvarno ne osjeti se na licu, tako da, eto, ko da se umivate sa normalnim gelom, ko što su standardni svi drugi. Pixi tonik, stvarno, isto, kupila sam ga čisto da ga isprobam jer ga doslovno svi hvale, obožavala sam ga, stvarno jedan isto tonik, samo eto, rađe bi više voljela da je on isto imao onakvu pumpicu kao iz Jajin, ali on je jednostavno, morate ga kao sipati na blazinicu. Ja ne koristim tufere, blazinice, kako god vi to zovete, ne koristim ih osim za skidanje laka s noktiju, mislim s kojih noktiju kad nemam nokte, ali kad imam umjetne nemam što da skidam, ali eto, imam ih čisto u svom kućanstvu. Tako da, eto, jednostavno, fantazija, super, stvarno, koža glatka poslije njega, stvarno, eto, nemam riječi što bi vam drugo rekla, vodenkasta tekstura ko što su svi tonici, mislim, u tekućem stanju, tako da, eto, jednostavno, ovo je bilo za probu, 100 ml ima, ali kažem, definitivno bi kupila veliko pakiranje i znam da će mi dugo trajati, ali kažem isto, naručila sam si neke nove tonike, tako da baš ću prvo probati, a ako ne, onda ću se ponovo vratiti njemu, jer kažem, stvarno mi je koža bila fantastična poslije njega i zaslužuje čitav hype i mislim da nema osobe koja ga nije probala. Ono najvažnije sam zaboravila reći, a to je da je Glow tonik, pošto Pixi ima različite tonike sa ružinom vodicom, ne znam nija kakve sve ne, uglavnom Glow tonik. Ajmo dalje nastaviti sa tonicima, ovdje imam Aphroditein tonik sa aloe verom, Hydra Solution, kao to je drugi korak jer imate posebnu liniju jednostavno pa vam piše na proizvodima koji koraci jednostavno idu. Anti-pollution, calming effect, cooling, kažem sa aloe verom, stvarno isto na pumpicu, obožavam takve proizvode, pogotovo kažem kad se radi o tonicima, stvarno kažem obožavam, tako da eto, stvarno isto sve preporuke,
Afroditu ne mogu nabaviti, bar nisam još otkrila. Ako neko stvarno zna kako da dođem, ja koja sam u Njemačkoj do Afroditinih proizvoda, molim vas ostavite mi u komentarima, ali trenutno stvarno nisam uspjela. Eto, kažem, Zijaju jesam, Afroditu nisam, ali dobro, ako Bog da, kada ću ići za Hrvatsku, tada ću si nakupovati zaliha Afroditinih proizvoda, jer stvarno Afrodita zaslužuje isto sav hype koji se diže oko tog brenda, a stvarno fine su cijene i mislim da si svako može priuštiti. Tako da eto isto, sve preporuke za ovaj tonik. Hidratantno lice, stvarno eto kažem, moju suhoću je držao pod kontrolom. Nemam drugo što da vam kažem osim isprobajte. Maskica za lice od Evelyn Cosmetics, naravno isto kupila u Hrvatskoj, ali mislim da isto čak mogu doći do Evelyn proizvoda i ovdje u Njemačkoj. Uglavnom, ovo je zelenkasta maska za lice koja jednostavno se nanese na vlažno lice, stavi se i ona počne proizvoditi pjenu. I to vam se toliko pjena nakupi, kažem, stvarno pogledajte, molim vas, na mom Instagramu, možete se čak i nasmijati, mislim, meni nije problem da se slikam u bilo kakvom izdanju, tako da, eto, naravno video je nešto drugo i tu želim da budem pristojna. Ali kažem, što se tiče Instagrama, sve može, brate mili. Uglavnom, kažem, što se tiče maskice, stvarno je bila jako dobra, sviđa mi se efekt, kažem, sve to trenutno, ali stvarno lijepo lice poslije nje, koji svaka maska koja mi je dobra, isto onaj video što sam snimala potrošene maskice, ostavit ću vam link dolje u komentarima, ostavit ću vam link dolje u infoboxu, ne u komentarima, da jednostavno možete pogledati ako niste, ali kažem isto, ova maskica stvarno zaslužuje biti u ovom videu, stvarno mi je dobra i kažem, nakupovat ću si zalihe kad dođem u Hrvatsku jer sad već otprilike znam šta sam isprobala i šta bi voljela ponovo kupiti i naravno i sve ostale nove proizvode. Ovo je dio samo od kompletnog paketa jer muž ga još koristi, to je Balea Men Clear Up navlake za nos. Trakice za nos. Joj, Sara, ovaj video će izgledat kuršlus, ali nema veze. Oni koji me vole, oni će ga i pogledati. Uglavnom, znači, trakice za nos koji otklanja mitesere, stvarno je to, bez obzira što je Balea, jer, kažem, podijeljena su mišljenja, bar ja ljude koje pratim, podijeljena su mišljenja što se tiče Balee, ali ja, eto, ima naravno stvari koje mi se nikako nisu svidjeli, ima stvari koje volim, ali, kažem, osobno što se tiče ove maskice i njegovih mitesera na nosu, stvarno, 80% je otklonilo, tako da sam iskreno iznenađena. 3 komada se dobi u paketiću, tako da eto on je iskoristio tu jednu, zato sam i ostavila da vam pokažem, ali kažem stvarno dobra stvar, nos mora biti vlažan i onda se stavlja ta crna traka i jednostavno pričekate 15 minuta, ja mislim da je 15 minuta, uglavnom ne duže, morate se baš držati striktno ono što piše na uputstvu, to jest kak se radi, na upotrebi, tako da eto jednostavno isprobajte sve preporuke, ja nisam iskreno probala, ali vidjela sam na njemu, mislim, ono što moje oči vide, ne treba mi niko da mi kaže. Balea Beauty Effect Lifting Kur, sad ću vam samo pokazati kako izgleda, mada nisam ostavila ni jednu, ali dobite one staklene ampulice, 7 komada, kao koristi se svako, ja sam koristila svako jutro, ali koristi se uglavnom svaki dan. Ove plave su mi bile stvarno super, za hidrataciju su sa hijaluronom, Outpolster, znači efekt, uglavnom, ne znam što bi vam rekla, to mi je stvarno dugo stajalo i rekao, hajde Sara, napokon to više potroši i stvarno mogu reći da sam s ovim plavima zadovoljna, a vidjet ćete u idućem videu iste takve, samo druge boje, pa ću vam malo nešto drugo reći o njima. Uglavnom, vodenkasta tekstura, stvarno, mislim da ovdje čak piše i po danima, ne, na onom drugom je pisala, mislim, još sa strane nešto ovdje. Uglavnom, znači, iste su sve ampulice, 7 komada, koristila sam svako jutro. Sad, efekt, kažem, koji sa svim stvarima, koji sa maskom za lice, momentalni učinak, tako da, eto, šta da vam drugo da vam kažem, vrijedi isprobati, kažem, ove plave da, znači, Beauty Effect Lifting Kur, kažem, stvarno, ja sam bila zadovoljna s njima, ali eto, kažem da je nešto revolucionarno, nije, ali kažem, stvarno su mi se svidjele i nema razloga da se ne nađu u ovom videu. Dalje imam od Elizabeth Arden, mislim da možete vidjeti, uvijek imam problema s njim, čak kad sam snimala i video kad se snimam, uvijek kad nju pokazujem, stavljam ju uvijek prije šminkanja, obožavam ju, novu već debelo koristim, 14,8 ml ima, nije toliko skupa, mislim, to je moje opet mišljenje, ali uglavnom stvarno za usne, hidratacija zagarantirana, stvarno ju volim, kažem, koristim i druge stvari s kojima sam isto oduševljena, ali ovo striktno prije šminkanja za mat ruževe, ja nisam primijetila ni na
ni poslije par sati da mi se matruž nešto grudva ili da mi su usne suhe ili tako nešto da mi se uvlači. Ne, znači stvarno kažem, ovo uvijek koristim prije šminkanja i ja sam prezadovoljna. Tako da, eto, što drugo da vam kažem, osim isprobajte ako možete, naravno, u Douglasu sam kupila, ali sve informacije koje vam slučajno i ne kažem, koje se možda i kasnije sjetim, napisat ću vam sve dolje, ko što uvijek pišem, i cijene i militražu i nazive proizvoda. Tako da, ili kažem, ako vas slučajno još nešto ekstra zanima, slobodno mi napišite u komentarima, ja imam vremena za sve, tako da ću vam rado odgovoriti, tako da ne sekirajte se ništa. Ako vas bilo šta zanima od svih ovih proizvoda koje budem pokazala, rado ću vam još detaljnije reći ako vas nešto zanima. Niveine plave maramice za lice, par puta su se našli u mojim potrošenim proizvodima, dugo mi traju, stvarno ih volim. 25 komada se dobije, fino su natopljene, ne previše, ne premalo, ne osuše mi se brzo, tako da stvarno ih volim imati u svojoj kupaonici. Jednostavno, ako slučajno se desi da mi maskara ostane još malo ispod očiju nakon što sam očistila lice, lagano prođem s njima, očistim to za skidanje mat ruževa, da jednostavno ne trljam toliko po ustima da mi se ne bi stvorile lagane borice, mislim svi pazimo na to, tako da eto jednostavno za te stvari su fantastične, za druge stvari ih ne koristim, ne bih ih koristila za čitavo lice, čišćenje, tako da ko voli neki izvoli, ali kažem, nemam šta drugo dužiti o tim maramicama, već sam dosta bila rekla, tako da slobodno pogledajte moje starije videe u potrošenim proizvodima, tako da eto što da vam kažem, stvarno super i uvijek ih moram imati i ne planiram probavati neke druge jer sam te našla koje mi stvarno odgovaraju za to što mi trebaju. Druge maravice su Priva, 80 komada, njih većinom koristim, kažem, mislim da sam i njih čak isto spominjala, koristim i za brisanje prašine ili tako nešto na brzaka, površine koje treba na brzaka očistiti. Znači, ne za generalno čišćenje nikako, jer ne možem to očistiti. Jednostavno, ako se nešto prolije, prosuje, po parketu, bilo šta, znači jednostavno samo laganini obrišem s njima dok ne budem generalno čistila, tako da eto isto sve preporuke i za ove maramice. Nešto sam iskupala i od šminke, radi se o sjajlu od Huda Beauty, znači prekrasna jedna rozikasta nijansa sa blagim šimerom, mislim možete vidjeti kak je izgledao, potrošen je skroz, stvarno aplikator je ovakav, ja ga stvarno obožavam, super stvar, isti mi je kao na L'Oreal ruževima, onima koji baš dugo ostaju, eto možete vidjeti nijansu, što je još nešto malo ostalo, vidite taj metalik sjaj, uglavnom ona je u nijansi Mystical Metallic Lip Gloss, znači jednostavno eto, Huda Beauty se može pronaći u Sephori, a sad je kod nas stigla u Njemačku i u Douglas, tako da eto, obožavam njene proizvode, obožavam isprobavati sve što novo izbaci, tako da Huda Beauty mi je jedna od prvih proizvoda šminke što sam počela kupovati, tako da svaka joj čast. Jedna lagana kupkica za kadu od Treacle Moona sa vanilijom i lavandom, stvarno pijena onako za kupanje koju jednostavno te perle istresete. Mislim da je ovdje čak pokazano, koliko što uspjeti vidjeti. Znači, prva liga, miris fantastičan, stvarno nemam riječi, sve pohvale, obožavam i njihove gelove za tuširanje, par sam ih isprobala. Eto, stvarno prva liga za malo opuštajuće spa večer. Mixa gel za umivanje, Gentle Purifying Gel Anti-Imperfection za osjetljivu kožu. Kažem, moja koža je normalna ka suhoj, tako da normalno kao ovo nije namijenjeno za mene, ali morala sam probati miksine gelove za tuširanje da čujem isto taj hype oko tih proizvoda i stvarno opravdano obožavala sam ga. Em je dugo trajao, em je lice čisto, glatko poslije njega, stvarno sve preporuke za ovaj proizvod. Fantazija, kažem, 200 ml ima, u Milleru se isto da kupiti, ali mislim sam ovaj striktno kupila u Hrvatskoj, ali kažem, vidjela sam si u Milleru može kupiti, tako da sve preporuke i od mene za Mixa gel za umivanje. L'Oreal Men Expert Carbon Clean, 300 ml ima, muž je koristio, fantazija od mirisa, stvarno meni se čak sviđao, brzo ga je potrošio jer moj muž inače brzo troši sve stvari, ja ne znam gdje ja kaskam za njim, ali dobro, ja sam baš spora. Ali uglavnom 5 u 1, ne znam eto što bih vam rekla, gelaste teksture, fino je pijenio, fino mu je čistio kožu, tako da same pohvale, eto, voli inače te L'Orealove gelove za tuširanje, tako da ću sigurno isprobati, tako da će sigurno isprobati, tako da sam ja koristila, tako da će sigurno koristiti i neke druge, pa ćemo vidjeti koji je najomiljeniji.
standardno Pure and Basic, kokos i vanilija ekstrakt, duš kreme, znači krema za tuširanje, to jest gel za tuširanje, meni je to sve gel, samo možda malo kremaste teksture. Uglavnom pričala sam već o njima, obožavamo ih, koristimo ih s vremena na vrijeme i on i ja. Stvarno uvijek nam se nađe u zalihama, tako da eto što drugo da vam kažem, neću puno dužiti, uglavnom super proizvod, tako da uvijek će se naći u potrošenim proizvodima. Dalje imam Nivea Intimo Sensitive, 250 ml, losion za intimno pranje, mislim sama riječ mu govori. Prvi put sam ovo kupila, nemojte me niš pitat, prvi put sam koristila tako nešto, oduševljena sam, gdje sam bila sve ostale godine, to sam davno prije trebala koristiti, ali eto, nikad nije kasno da se nešto počne. Ovaj rozasti ima sa zelenim, ja mislim da ću idući put isprobati, sad koristim to nešto drugo, ali kažem stvarno sve preporuke, obožavam ga, obožavala sam ga, fantastično, znači sve onako kako treba biti, mislim da dalje ne dužim, nije za YouTube. I da, ako vas zanima, miksa gel za umivanje mi nije isušivao kožu, jer eto, to naravno nisam rekla, uvijek nešto zaboravim. Nije mi isušivao kožu, tako da, eto, bez obzira što nije za moj tip kože, ja sam stvarno uživala u njemu i definitivno ću ga kad tad kupiti ponovo dok se malo zasjetim ovih drugih noviteta koje imam u planu da koristim. Nije isušivao i nije zatezao kožu, to je bilo bitno.